Štirico boš kroglo. Štiroglatih nimajo. Lej, da pazi avion! Deset, leprt smo, ja. Tonce tam gre dol. Da se naširja. Ok, lahko šestih Ja naredimo. bomo videli, no, sej. Probimo šest, no, če se da. Vsega je kar enega za drugim, ne? Ja, ne, treba je. Na sodniku ni tako, da štopali, se bomo malo križili. Zdaj, ki se lahko leti tule na placa, kokčete, pa na tetelim bajtem tudi grih ne eno, ko so že imeli pred problem, pa so, mislim, lahko, ampak višji gor, no. Če pade, da oring pade, da prebije streho. Točno, da ne bo sam en cigo pokno, da oring streha gre. Ja, kaj pa hrib, če boš delal 2 sekunde štart, veš, da boš šel tja? Tone 54. Jo, v redu. Primož 183. Ok. Peter 92. Ja. Matic 64. Ne, 61 mi zdaj. Kako je najši? Silvester 76. Ja. Pol kanali so v redu. Čakaj, grem jaz. Prvi turnus leti Jure, Rozman, Tone pa Primož. Ne Primož. Porede bom jaz bil tamle, ko ni, imam dosti sprintanih. Tako da si pridite pogledat. Čakaj, še kaj? Skupina. Jaz zdaj moram do komisija še moram. Komisija. Jure, boš? Jaz bom štopil 10 minut cajta. Sodnik vam bo pa ono štopil pa na 2 minuti, koliko na 5-2 minuti, koliko javljam. Ja, na 5 minut, pa Na 2 2 minute. minuti. Tisko sod, ne je govoriti cajt. Tele gor kar napiše ime pa prijemek. Ja, tega je zapiskal. Žletijo, žletijo. Tule, ko jaz stojim. Stojiš na piki. Dobro. Glavo dol. Vse če v stup, bo šel gor, pa itak sem. Se vidiš, ali se... Ega, lani je bilo isto sraje, tekle, ko smo pa končali, smo šli pa v Afriku, se pa ta toč ostala. To je bilo dan. Res ni treba snimati. Obe, kaj to luk? Da bo slabo vreme. Slabo imamo najrad. Slabo. Da jebano bo. Teraz sem sigurno zmotil. Če imamo šel v Hollywood, bom ga vajen kam. To je. Si pristal, ne? Si pisal čas? Nisi bil ime Primek, ampak fotografa. Fantje, hvala za družbo.
Kje so za ono hebel? 6:45. Tak je videti. En smile. To ja, zarebilo bo. Opa. Kar noter, kar noter. Prehiter, manjčkam bolj nežno. Moti, zdaj pa do konca. Še en krug. Glej ga. Demo, tele, tule pa fajn primeš. Uberto, Peter, Uberto. To. Moti ga. Moti ga. Dober bo. Kar kartina odnesem. A viš, da se ne? Kaj? Dober je. Bravo, Tone. Ne. Kolega, je tako se že včeraj je, rekel pa, da še nisem končal. Tretje mesto. Jure Pečar. Bravo. Za spremembo, da ne boš imel na radiatorju za izparjevec vode. Tako. Drugo mesto, točke je osvojil, ki ima pa tole napisano. Reciklo sliva. 1853,9 pike. Bravo. Drugo mesto Matij Cevšek z 1893,2 pike. Toliko smo. A te imamo 2 ure. To je bilo pa bliz. Prvo mesto pa tako smo že navajeni, Primož Rižner z 2000 točkami. Pa ja, pa morda drugo gor. Sponzor. Hvala. Baterija je konc. Malo se je